Dan di antara hal yang paling menggembirakan Nabi Muhammad apabila kita mengemban dakwahnya Nabi Muhammad dan mengemban ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah bersabda di dalam hadis, "Innama bu'istu muallima." Aku diutus oleh Allah Ta'ala juga sebagai muallim, pengajar ilmu. Allah Ta'ala berfirman, "Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah." Rasulullah punya profesi mengajarkan Alkitab wal hikmah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis bahwasanya tentang orang-orang yang menuntut ilmu. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasanya man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam hadis lainnya, innallaha wa malaikatahu wa jami'il ins wal jin wal khalq hatta al-hitan fil bahr la yusallun ala muallimin nas khaira. Allah dan para malaikatnya, semua manusia, semua jin dan juga semua makhluk-makhluk Allah hingga ikan di lautan senantiasa mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada para manusia. Yang mengajarkan kebaikan kepada manusia itu dapat doa dari Allah, dari malaikat. Nah, ini diantara ilmu yang luar biasa adalah pembacaan kitab I'anatul Talibin daripada Fathul Mu'in yang merupakan syarah daripada Ghuratul Ain. Hadzal kitab I'anatul Talibin itu adalah syarah dari matan. Matannya namanya Ghuratul Ain. Ghuratul Ain disyarahkan namanya kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu disyarahkan lagi, dijelaskan lagi. Itu namanya hasyiah, hawashi. Hasyiah I'anatul Talibin. I'anatul Talibin itu karangan Syekh Bakr Syata, Syekh Abi Bakar Syata, yang mana beliau ini pun juga masih keluarga kita, masih kakek kami. Saya punya ayah, ibunya Syarifah Aisyah binti Utsman Syata. Wah, ini Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syata. Jadi masih kakek daripada nenek kami. Sayyid Abu Bakar Al-Syata, I'anatul Talibin, sahib I'anatul Talibin. Itu dikatakan man gara hawashi ma hawashi. Barang siapa yang hanya fokus membaca kitab hawashi, hasyiah, dia baca hasyiah saja, kebanyakan yang baca hasyiah nggak banyak faedah yang bisa mereka petik. Nggak dapat apa-apa, nggak banyak faedah yang bisa mereka petik daripada kitab hasyiah yang ada kalau dia hanya bertumbuh kepada hasyiah. Illa hasyiatain, kecuali dua kitab hasyiah. Apa? Yang pertama hasyiah Baijuri. Nah, hasyiah Baijuri itu daripada Fathul Gharib, hasyiahnya ini hasyiah Baijuri. Kemudian yang kedua adalah hasyiah Syata, hasyiah I'anatul Talibin, sebab di dalamnya mengandung banyak ilmu yang luar biasa. Nah, itu man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Apabila Allah ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, diberikan hamba tersebut fiqh fid din, pemahaman, ngerti agama. Diberikan pengertian di dalam agama. Dan kita doakan mudah-mudahan para talabatul ilm yang mempelajari kitab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan, Allah Ta'ala berikan manfaat kepada mereka sekalian, dan Allah Ta'ala memberikan futuh kepada para asatidzah, kepada para guru-guru, kepada para talabatul ilm, dan kepada anak-anak kita dan keluarga kita, dijadikan mereka orang-orang yang menggembirakan hati Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun ijazah di dalam kitab Khulasatul Madad, fa in sahhat lana al-ijazah ajaznakum fi awrad al-Ba'alwi yang ada di dalam kitab Khulasatul Madad An-Nabawi dan Awrad As-Salafus Salih radhiyallahu anhum ajma'in, wa fi ma yuqarribukum ila Allah, wa fi kitab Maulid Adhiya'il Lami' yang disusun oleh guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, dan juga daripada kitab kutub Imam Abdullah bin Al-Haddad wal ulum wad da'wah was sunan wa libas Nabi sallallahu alaihi wasallam in sahhat lana al-ijazah ajaznakum bidzalik. Barakallahu lana wa lakum insyaallah fil ilm wal amal wat taufiq, wa anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'alna wa iyyakum min khawas ibadihi salihin al muflihin birahmatika ya arhamar rahimin. Ini
kita sedikit membaca, mengawali daripada apa yang akan dibaca oleh para talabatul ilm, tabarukan bisahibul kitab Syekh Abu Bakar Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza khutbah syarih. Alhamdulillahilladzi awdaha at-tariq lit-talibin, sahal manhaj as-sa'adah lil-muttaqin, bassar basair al-musaddiqin bi sa'iril hukm wal ahkam fid din, ومنحهم أسرار الإيمان ونور الإحسان واليقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين القائل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فيقول أفقر الورى إلى ربه ذي العطاء أبو بكر ابن المرحوم محمد شطاء أنه لما وفقني الله تعالى لقراءة شرح العالم العلامة العارف الكامل مربي الفقراء والمريدين والأفاضل الجامع لأصناف العلوم الحاوي لمكارم الأخلاق من دقائق الفهوم الشيخ زين الدين ابن الشيخ عبد العزيز بن العلامة الشيخ زين الدين مؤلف هداية الأذكياء إلى طريق الأولياء ابن الشيخ علي بن الشيخ أحمد الشافعي المليباري الفناني المسمى بفتح المعين بشرع قراءة العين بمهمة الدين بمحفل من طلاب العلم العظام تجاه البيت الحرام. كتبت عليه هوامش تحل مبناه وتبين معناه. ثم بعد تمام القراءة طلب مني جملة من الأصدقاء والخلان أصلح الله لي ولهم الحال والشان تجريد تلك الهوامش وجمعها، فامتنعت من ذلك لعلمي بأني لست ممن يرجى تلك المسالك واعترافي بقلة بضاعتي وإقراري بعدم أهليتي. فلما كرروا علي الطالب توسلت بسيد العجم والعرب فجاءت البشارة بالإشارة وشرعت في تجريد الجمع مستعينا بالملك الوهاب وملتمسا منه التوفيق والصواب رجاء أن يكون تذكرة لي وللأحباب وأن ينفعني به والأصحاب، فالله المرجو لتحقيق رجاء راجين وإنجاح حاجات المحتاجين وسميته إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين. Wabillahi taufik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian dan Allah Ta'ala makmurkan majelis kita dan Allah Ta'ala memperbanyak para penuntut ilmu dan para ulama dan para da'i yang mengajak manusia kepada rahmat, yang mengajak manusia kepada kebaikan, yang mempersatukan umat, dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada para guru-guru kita, kepada para ulama, kepada para pemimpin kita, dan Allah Ta'ala menjadikan bumi Aceh ini sebagai bumi yang berkah, yang dimakmurkan dengan para ulama, dimakmurkan dengan dakwah, dengan ilmu, dengan istiqamah, dengan rahmat dan kasih sayang, dan Allah Ta'ala langgengkan dan abadikan perdamaian di bumi tercinta ini, dan Allah Ta'ala memberikan keberkahan di dalam daya Madani Al-Aziziyah yang dipimpin oleh akhina Tengku Muhammad Hatta, dan juga Allah Ta'ala memakmurkan majlis-majlis kita dan juga pondok-pondok pesantren kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma iftah 'alaina wa 'ala jami' talabatil ilm futuhal 'arifin فقهنا وإياهم في الدين علمنا إياهم التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وبارك في جميع الإخوان بمجلس المواصلة في نشاطهم ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم خدام لهذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخدام شريعته وخدام علمه وحامل ورثته على هذه النية وعلى كل نية صالحة جعلنا الدنيا والآخرة دافئة من كل شر جالبة لكل خير وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسر الفاتحة.